дигар бародари зангам заданд ва ҳамчун саволам карданд ки домло гуфтанд мо аз ҳаққи зандорию шавҳардорӣ худо баракату тиҳад, мегӯяд ки мо бисёр чизҳоро фаҳмидем, лекин бар ҳамун занҳое ки бештар дар мардҳошон мақсад гапгардонӣ мекунанд, бинен дар баробари мардак мақсад яъне ҳар гапе ки мегӯяд тез бар ӯ мардак як ҷавоб мегардонад, яъне хича дошта наметавонад, сабр намекунад. ҳамин занҳоро мақсад як насиҳате кунед. ман хоҳарои азиз, ман ин чиза дарк мекунам ки чӣ гунае ки шумо аз шавҳарҳотон шикоят мекунед, агар ҳамин хислат дар кадоми аз ту боша, яъне вақте дар баробари мард як гап мезанад, вақте ҷавоби ӯ мардака мегардонӣ, вақте дарҳол мақсад дар як гапаш ду гап ҷавоб мегардонӣ, ту ҳеҷ вақт рӯзи хуша намебинӣ. ман барои ту ина хоҳари азизам ин гапа мезанам, ҳеҷ вақт рӯзи хуша намебинӣ. бисёр барои чӣ тоҷикҳои мо мегӯянд сари хама шамшер намебарад. оле бинен модарои азиз, агар ҳамн мардак ягон гапам зад, бинен як гап зад, ду гап зад, агар шумо дар баробари ӯ вақте ки чизе намегем, бубинед хомӯш местем, ва агарчанде ки ту дори қудрате ки бар ӯ мисол ҷавоби гапша бигардонӣ, вақте хомӯш местӣ, бовар кун хоҳарои азиз, дар дили ҳамун мардак ҳам бо як дӯстдорию бо як ҳурмати ту пайдо мешавад. барои ҳамин зане ки вақте ки гапгардон бошад, зане ки мақсад бисёр мегӯяд, ин гуна занҳоро ман барои шумо мегӯм ки мардум дӯст намедорад, дӯсташ намедорад. агар барои хотири ҳамин замонам бо ӯ зиндагиам кунад, бо ӯ мақсад хай илоҷам ки надошта бошад, лекин дар қалбаш нест муҳаббати ӯ зан. бубиненда вақте мардак агар зана дӯст надошт, бисёр корҳои некера ки мардак мехоҳад дар ҳаққи занак бикунад, азбас ки дилаш ки бадаш мебинад намекунад. яъне аз бисёри корҳои хайр, хоҳарои азиз, шумо аз пушти забонтон маҳрум мешед. дар телевизион як актёр дорем ба номи Аловуддин, агар дида бошед, шӯхиҳои Аловуддин гуфта як барнома ҳаст. оли ҳамин шӯхиҳои ҳамиё ҳам ҳамаш ҳамин зиндагиҳо гирифтагие. вақте духтараш меояд, агар дида бошед, ман дидам, вақте духтараш меояд ва аз шавҳараш шикоят мекунад, модоме ки аку модараш ки феъли духтарша медонад ки сабаби пеш карданаш, сабаби мақсад ҳамун мардак ҳурмат накардани духтараш ки забони духтарша, баъд мегӯяд ки ман тура мегӯяд як маслиҳат метум, ман ин маслиҳата мега аз мақсад модарам гирифтагӣ будам, яъне модарам бар ман ҳамин маслиҳата дода буд, яъне худам ки модоми маслиҳати модар ма гирифтам, бисёр хушбахт шидам. актарам духтарам аён маслиҳат метум. духтараш мегӯяд чӣ маслиҳатай? мега ҳар гоҳе ки ҳамин мардак гап задана сар кард, ту дар даҳанат гуфт як алафа номша мегирад, ҳамон райҳона мегӯем ё пудина мегӯем ё ниёзбуш мегӯем, ҳамонро дар даҳанат гирифтаву қапида ӯро хойдан мегирӣ, яъне ягон ҳарф намегӯӣ. ку бибин чӣ мешавад. баъд як муддате вақте ҳамин духтарак меояд, акира ҷаноби бигем Аловуддин ин нақша бозидесай, меояд вақти духтар хуш мегӯяд чел, мега ҳамон маслиҳати тура гирифтум, бисёр вақтам хуш шид. яъне бародарои азиз ва гиромӣ, ҳақиқатан
همون دهن پوشیده 1000 طلا، این چی مثلا همین چی معنی داره؟ دهن پوشیده 1000 طلا، انا معناش انا میگه که تو همون مبلغ 1000 طلا و از او بالا رسایی میشه. وقتی که خواهر عزیز در برابر مردک مقصد گپگردانی نکن. هیچ وقت مقصد مردک با سخنی بسیاری بد آزرده خاطر نکن. انشاءالله هم به این روزهای نیک میرسی. خب سوال دیگر دادن، گفتن ما در عائله 4 دختر و 5 پسر هستیم. پدرم دائما میگوید که دخترانم مرا نگاهبین نمیکنند، ولی ما صاحب شوهر و فرزند هستیم. به اجازت شوهر کاری کرده نمیتونیم. آیا ما دخترها در همین جا گناهگاریم؟ اکو پدر و مادر گیله میکنن، لیکن باید پدر و مادرها از زنهای شوهردار، از دخترکای شوهردارشون باید گیله نکنن. شما اگر به شرطی که یعنی همون خدمت دختر در کار باشد، از شوهرش اجازت بگیر. بگو داماد همین دختره که مرا 1-3 روز نمیمونی که من همینجا نیازی به همی دارم، یک 3 روزه 4 روزه را همینجا یک لباسکام تازه کنه، یک خانه و درم تازه کنه. اگر همون شوهرش اجازتش داد بسیار خوب. اگر اجازت هم که نداد، پدرها و مادرای عزیز شما در اینجا خفه نشین. بلکه ای بچه‌هاتون طلب کنین. وقتی بچه‌هاتون باشد بگذار خدمت شما را بچه‌ها کنن، کلین هاتون کنن، انشالله اینش نور بالای نور میشه. برای من خواهرهایی را که شوهراشون اگر اجازت ندادن، اینجا در این خواهرای ما گناهگار نمیشوند. برادران عزیز و گرامی، در اینجا با سوال و جواب ما خاتمه میبخشیم. از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند در عمر ما، در جان ما برکات و خیرش نصیب گرداند و این سوال هایی را که من خواندم، خدای مهربان ثواب این لحظه هایی که ما در این گردی سوال و جواب نشسته بودیم در نامه اعمال ما و شما نویسنده گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.